Ann Parico, Patricia Gonzalez, Isan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Shutles, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Adarbe, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel, and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Isan Digak Akaumo, Mike Melody, Gabriel, and Micaela, Young, Dewey, and Irene Medios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris, and Liza Pineda, Nel, Arlene, and Ferdy Nuki, Lita Manarang, Rosie Yumul, Randy Kayanan, Reggie Calma, Jason Reyes, Jonan and Jeffrey Reyes, Stephanie Mendoza, Leila Gaza, Kiana Cabilao, Florentino and Melba Suva, Aileen Gonzalez, Reyna Sangalang, Francisco Mangilam, Poniciano, Juanita and Nenita, Rosario and Eduardo Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Lea Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Joy and Chi Carreon, Junsen Paul and John Patrick Pasion, Rowena Pasion, Willie and Irene Castro, Leo and Chris Sichari, Christian and Jenaline Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Arcel and Shangri-La Gilas, Fansiling Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Martin and Jem Paolo, James Benedict Layug, Betty Ong, Minerva Concepcion, Charmaine Cariza, Marie, Ronilo, Jennifer, Rain Jasper, and Conrado Bisda, Cecil Cruz, Kevin David, Randolph Latorre, TJ Castro, John Mark Abarde, Patrick Miguel Bisda, John Alfred, April Aliana Marie, Anika Alfredo Jr., and Alicia Kayanan, Patrick, Janina, and Miguel Rivera, Kyle and Josh Hinko, Stephanie Magtoto, Kiana Cabilao, Leila Gaza, Christine Lapira, Marinel David, Yan Lopez, Paul Aquino, Sena Ivon, Lazatin, Noriel Lagman, Raymar and Mariel, Lika Manlutak, Ervin Cristina, Kyla, and Mark Ivan Sanchez, Bobby Albert Yano, Froilan Dalit, Rodel and Hinky Manalak, Jonathan Beverly, Cheris Ivan and Scarlett Bautista, Narding and Tirising Bautista, Abner Eugene Gosum, Mark Jenner and Gary May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Aldrin, Aaron, and Eliza Rose Kayanan, Mark Leo and Criseling Gatus, John Paul Isaac, Frances Joy Ocampo, Patrick J. Serrano, Nova Niel, Nicole Nisha Ocampo, Jolan Pineda, Ala Jolie, and Celia Pineda, Sally Santos, Nesnes Sumang, Antoinette Tuazon, Precious Elayano, Lizelle Cowling, John Vincent Malik, Grizar Kulala, Sian David Agabao, John Albert Calma, Rodrigo Elman, Danilo Mangalino, Julieta and Vivienne Lapira, Andre Teope, Jose Tolentino, Ronald Flores, Annette Lagindanum, Ban 48, Ocampo, James Salonga, JC Salonga, John Paulo, Joan, Edgar, and Ralph, Malcolm David. Paraking Malagwang Kapaldanan D. Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parangao, Marina Osorio, Wenceslao Coñonero, Estrelita Soriano, Jordana Mizetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gozum, Henedina Bituin, Beata Coñonero, Venedita Amante, Kate Villa, Robert David, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum,
Zita David, Marta Sevilla, Joel Gonlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Lucia Infante, Rufina Bauge, Natividad Ocampo, Domingo Kayanan, Janela Malig, Marife Capid, Nicaela, Yumi Pangan, Antonia Guevara, Divina and Nasing Evangelista, Catalina David, Belen Manyo, Bonatina Sanchez, Armando Dungca, Karen Bautista, Eleuterio Ocampo, Rosario David, Flora Tambalo, Kenken Rosal, Araceli Valerio, Grace Cancio, Teodora Makaspak, Manuel Bustamante, Coring Enriquez, Homer Pagador, Veronica Bustamante, CJ Eileen, Akiko Chukamoto, Gordana Mizetti, Gariele Ragonesi, Edward Manlutak, Aiden Marcos Lopez, Louis Gozum, Rosario Gilas, Mark Villa, Jose Castro, Josefina Calma, Luis Bisda, Leonardo Cayanan, Vicel Borlongan, Dionisio Cuenco, Norma David, Erlinda David, Romeo Lasco, Josie Hinco, Maria Gracita Santiago, Angelida Dabu, Irene Usman, Lucia Flores, Rowela Pantig, Macho Magcalas, Teodora Makaspak, Manuel Bustamante, Coring Enriquez, Omer Pagador, Veronica Bustamante, CJ Bustamante, Eileen Ocampo, Angelito Ocampo, Marita Paule, Rebecca Clemente, Dorita Paguntalan, Paulita Gulapa, Roberto Clemente Jr., Leonila Macapagal, Carlos Kasupanan, Domingo Kayanan, Ramon Tuazon, Ravana Harris, Marilu Maninang, Roel Maglalang, Annalisa de Guzman, Marieta Hernandez, Jacqueline Ernesto Mendoza, James Ryan Felipe, Federico Villarante. Para king Kapayapan din Kaladwadi, Romeo, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelito, Pacifico Sr. and Jr., Gloria, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salom, Jose Sr., Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Asegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medala, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Queen Senior, Queen Junior, Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria Emerenciana, Marshal Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio Victor, Damasa, Cosme. Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Pascual, Mary Josephine, Efren, Hilda, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Juliana, Segundina, Teodoro Sr., Joel, Clarita, Almario, Anacleta, Domingo, Emmanuel, Peping Between, Rodolfo, Luz Viminda, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Hermini Gilda, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia,
Ryan, Miguel, Pasensya, Corazon, David, Jerry, Cora, Humbilina, Nuring, Pido, Jessie, Ronnie, Among Popong, Annie and John King, Melly, Reynaldo, Juanita, Alfredo Sr., Adelaida, Macario, Epifanio, Arsenia, Jerry, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Isidro, Maria, Erico Mariano, Amparo, Silvestre, Belen, Natividad, Santiago, Corazon, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Jomer, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall, Godofredo, Josefina, Ruben Sr., Saturnino, Charmaine, Jeronimo Roy, Manex Jimmy, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Teresita, Alfredo Sr., Elena, Reynaldo, Raymundo, Maxima, Primo, Lucia, Mario, Francisco Sr., Carlito, Roxanne, Archie Nico, Estela, Catalina, Tekla, Ramon, Resg, Benedicto, Arsenia, Jerry, Maria, Arsenio, Angel, Veronica, Felix, Magdalena, Abelardo, Rita, Francisco, Eugenio, Felipa, Rachel, Oscar, Epipanio, Cesar, Lourdes, Narciso, Aurea, Benjamin, Cecilia, Juan, Cecilia, Jose, Virginia, Carmen, Marina Jr., Paquito, Herminia, Crisanto, Paula, Jenaline, Jesus, Trinidad, Roberto, Juana, Pedro, Carmen, Nelly, Rogelio, Ledelia, Jeffrey, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genaro, Nestor, Irene, Cecilio, Aurea, Eulalia, Josie, Grace, Romel, Medardo, Emerenciana, Salvador, Lucia, Jose, Reyno, Ronnie, Ponciano, Juanita, Nenita, Lizel, Calixto, Norma, Alma, Carl Joseph, Alexander, Felix, Angelo, Arnold, Chel, Pablo, Maria Luisa, Elvira, Emil, Rufino, Juana, Mariet, Edgar, Claire, Frances, Clarita, Primo, Teodora, Mateo, Jerome, Maria, Aldrin, Pablo, Belencia, Francisco, Nicasio, Erlinda, Isidoro, Segunda, Alfredo, Barbara, Juan Lim, Rodelito, Romel, Salvador, Virgilio, Roland, Angelita, Federico, Rosita, Rogelio, Josefina, Francisco, Celerina, Cecilia, Alejandra, Francisco, Milagros, Vicente, Ruperto, Shirley, Antonio III, Jacqueline, Eduardo, Felicidad, Delphine, Erlinda, Beatriz, Carlos, Dolores Castro, Edwin, Willie, Apolonia, Marshall, Leonila, Raimundo, Miguel Gaza, Yisha Richdale, Juanito, Rodolfo, Catalina, Rodrigo, Rogi, Josefa, Severino, Victor, at ding sablang kaludwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ngala ng makaga nakakarela.
Brebula nening Santo Rosario. Obat po itamong Katoliko, pangajin niya ing Rosario. Ing Rosario, kimbalo tamo, melimbagya kanita pang bandang libutad ning siglo. May kilalaya iti bilang pangadidaring taong ebyasang mamasa, karing kasulatan. Dinalan 50 igpami impangadyanda, gamit ing pakabukno lalubid, banalila magkamali, king bilang daring igpami, bilang karelang pamanalangin. At kay ba't na ning mapila na panahon na milabas, miyabe ing Bapo Maria at ligaya. At ngening kasalukuyan, miyayaliwalang pangadi ing miyabe king Rosario. Ing Rosario, bistat man alayo king Biblia, dapot ing kalamnano, deng misterios, basila king Biblia. Inyasat king balang pangadyan tayo ing Rosario, kaya katamo lang pigugunaman, imbiening ginutamong Heso Kristo at Birhen Maria. Misterios king tula, ing mumuna apin yung pamikatawa ng tao ning anak ning Diyos, bat kang Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 28. Inyang tinubod ning Diyos, ing anghel kang Gabriel karing Nazaret, Galilea, para munta kang Maria, at nga naning anghel kang Maria, ing kapayapan manatili keko, ing Ginoo at keko, at bendisyonana kang emunano. Ing kadwa, ing pamandalo ning kakamal-kamalan na birhen kang Isabel, bat kang Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 41. Delawa ning Maria y Elizabeth, apinsano, at kabuddimdam ning siwala ng Maria, ginaloya ing anak at yukingatsano, at ngana, mapalad ka karing sablang babayi, at mapalad jay ing anak, amibait keko. Ing katlo, yung pangabait ng Heso Kristo ang ginutamo, bat kang Lucas, Kapitulo 2, versikulo 7. At bait na yung pangani ng anak lalaki, binalot na yung lampin, kinirane king lalabangan, uling alang lugal para karela, king pipaglayunanan. Ing kapat, ing pangadawian ng ninyo Jesus, king templo, bat kang Lucas, Kapitulo 2, versikulo 27 hanggang 30. Jesus dinawon deding pengari na king templo, agpangking kautusan, isimyon king panagkat ni Banal Espiritu, kimunani at pepasalamat siya king Diyos ngana. Gino ngening tiparan mo, ing kekang pangako, pabren mo neng painaway ning kekang talasuyo, ikit danamo rin ing matako, ing kekang pamagligtas. Ing kalima, ing pangayakit ng Jesus king templo, bat kang Lucas, Kapitulo 2, versikulo 45 hanggang 47. King katlong aldo, ikit dekilob ning templo, makalukluk yang kayabe daring Hudyo at alaturo, makiramdam yo at mangut ang karelo. May nga pamulala ding sablang may karamdam kang Jesus, king kabyas nano at pakibat. Ding misterios king sala, ing mumuna ing pangabinyag ng Jesus, king ilog Jordan, bat kang Mateo, Kapitulo 3, versikulo 16. Kabinyag ng Jesus, agadyang sinaka king danom, at mibuklat siya ing banwa. Ikit na ing Espiritu nin Diyos, at kukuldas siyang balamo, meto nga pati-pati, at tinukluya kayo. Ing kadwa, ing kasal king Kana, bat kang Juan, Kapitulo 2, versikulo 4, 5 hanggang 11. Inyang megisa ni ngalak at pebalo ng imanang Jesus kayo, nga ng Jesus, babae, paboren mo yung oras ko, padinatang. Nga ng sinabing imana, karing ipos, daptan nyo ing nanumang sabyana kaya kayo, iti milyari ka rin kana, Galilea. Iti yung mumunang milagro adepat ng Jesus, karin na pepakit ing kayo payano, at iti meging dala ning pamaniwala ro, kaya ding alagad na. Ing katlo ing pangapahayag ning kayaryaning Diyos, bat kang Marcos,
Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 15. Mintaye Jesus, Galilea at penaral na yung maya pabalita, ay iba't king Diyos. Miras na yung mituldong panahon, nga nang sinabi at malapit ni, ing kayaryanin Diyos. Sisyan nyo la at painggulutan, din kaya kayong kasalanan, at maniwala kayo king maya pabalita. Ing kapat, ing pamaniliwa na as kay Jesus, iba't kang Lucas, Kapitulo 9, versikulo 29 hanggang 35. Kabang manalangin nyo, menaliway ay tsura ing lupa no, at meging makasilo kimputi ing imala no. Nga naning siwalang iba't king biga. Iti ing anak ko, ing kanakong pinili, pakiramdaman niya. Ing kalima, ing pangatatag ni Banal Eucharistia, bat kang Mateo, Kapitulo 26, versikulo 26 hanggang 27. Kabang mamanganlo, kinanwayan tinapi Jesus, pasalamat sa king Diyos. Miraso na yung tinapi at binyene ka rin alagad na. Nga na, tanggapan niya iti at kananye, iti yung kanakong katawan. Ding misteryos king lungkot, ing mumuna yung pamanalangin ng Jesus, king mula ning Getsemani, bat kang Mateo, Kapitulo 26 hanggang 39. Sinulong niya pang bagyat, sinakabya, king gabon, at nga nang menalangin. Igpa ko, nung malyari, idayume ka na ako iting kopo, o ningaliwain kaburian ko, nune ingke ko, yaing matupad. Ingkadwaing pangabatbat ng Jesus, bat kang Mateo, Kapitulo 27, versikulo 26. Pepabulos ne kanitang Pilato, pepabulos ne kanitay Pilato, Ibarabas, at pepabarog na nemang latiko, Jesus, at sa kanabinye, karelo, bareng ipako king krus. Inkatluing pangaputungan ng Jesus, king koronang suksok. Iba't kang Mateo, Kapitulo 27, versikulo 28 hanggang 29. Likas de kang Jesus ng imalano at pepasuluran deng balabal amis ng kalutuning kule. Kay bat na nito ginawalang koronang suksok, aliniko at pinutong de kang Jesus at pepatalanan deng metong at timbu king gamat ng wanan. Kay bat siklod-siklod la arap no at pisinusunure. Ngarang sasabi, luwid jaing ari daring Hudyo. Ingkapat, ing pamamusa ng krus Jesus, bat kang Mateo, Kapitulo 27, versikulo 31 hanggang 32. Inyang tiknangan ding insultuan, likas de kang Jesus imbalabal, at pepasulod dang pasibayo in imalano, at kay batlinwal de ban ipako king krus. Kalwal da king siyudad asa ganande Simon, pinilit ding memusan king krus ng Jesus. Ing kalima yung pangamate ng Jesus king krus, bat kang Mateo, Kapitulo 27, versikulo 50 hanggang 51. Pasibayang kinulait masikan ni Jesus at may patadya pangisnawo. Ketang penandita ito, may gabak yung kortina na ning templo, manibat babo hanggang lalam, minayon at may bangal lading pansyon. Ding misteryos king ligayo, ing mumuna yung pangasubli ng mebyening Ginu, bat kang Juan, Kapitulo 20, versikulo 8. Linubyan naman itangaliwang alagad aminunang dinatang at ikit na at meniwalayo. Erapain tinjan kanito, yung sasabyanan ng kasulatan, king kailangan niyang subling ni Jesus. Ing kadwaing pamaitas na banwa kining Ginu, bat king dapat, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 9. Pekibat ng Jesus karelo, ing kayo payanang igpako, yaing mitutuldo karing panahon at karingaldo. Oning mikatuan kayong banal espiritu, at ikayo ding testigo ko, angga nakaring wakas ning yato. Kaybat mitasyabanwo, kabang makalawela kang Jesus, at pimpana ning biga, king panimanmanda. Ing katlo yung pamanipanin banal espiritu, bat king dapat, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4.
Kay ba't nanita, ikit dalang mikakalat ding balamo, dilang api, at mika atin niya kareti, kintulid na imbalang katao. Mikat man lang ang banal na espiritu, may gumpisa lang migsalita karing miyayaliwang amano, agpangking binye na karela ng espiritu. Inkapating pangadala na banuan ng Birhen Maria, bat kang Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 14. Maniwala tamo king mete Jesus at sinubling mebie. Inya maniwala tamo king pasubya na lang namang miyening Diyos ding sablang mete, amanalig kang Jesus baniyabe na lakeyo. Ing kalima ing pangakorona ng banwan ng Birhen Maria, bat king kapahayagan, Kapitulo 12, versikulo 1. Kanita lintoy aking banway meto nga makapagmulalang tanda. Metong yang babayeng makaimalan kingaldo at makatuklo babo na ning bulan at atin niyang 12 batuin ing koronang at yuking buntok na. Ing rosaryo, bistat man alayo king Biblia, dapat ing kalamnano, deng misterios basila king Biblia. Inyasat king balang pangadyan tayong rosaryo, kaya katamo lang pigugunaman ing biyening ginutamong Jesucristo at Birhen Maria. Dakal pong salamat.
pinagpawang po ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. yung kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. At kaya kaan timurin. Kalukurang kapatid, kabang pagsadyan tayo, iting kakatang kapag masusyan, baligdan tamo at panamdaman na makanano takaulaga ng apong Ginoo. Kaluguran na katamong kaluguran, anak na katamo ng apong Ginoo. At kambiyanan iti, pasyag tamo naman ng kakatang kapanisyan, karatang pinandit na kalingwan tayo iting katutuan, niya may nabugutamo king kasalanan. Ginong Jesus, ikan dinatang bantipunan mula ring bansa, king kapayapan ng kayarianan ng Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikan daratang king amano ang pong sakramento, ban pasiklangan mo kami king kabanalan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikan datang king ligaya, kambening kaligtasan, para king banal kapulungan mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Yung Diyos sa lubos mayapaya, pakaluluan na katamo. At yung pangapataw rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, himbiye alang hangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
damo. O Diyos ay pami, ikang susuri, king panondaman ang pangisipan na ning tao, alang-lalangan na malyaring salikot king harapan mo. Tataglusan mula ring pusumi, king pataram ning amano mo, bangking sala ning kabyasanan mo, malyaring bilang suryan ding bagi niting yato, amponing banwa, at maging timawa, ampong malukha kami para king kayarian mo. Itiyantuan mi kay kao Diyos, king kapamilatan ni Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat man pong magaring kampe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, manggaman, king alangan ka. Amen. Pamamasang iba't king kadwarang libro dingari. Inaaman, dinulong ya king ilog, at miglungad yang 7 ukdo king Jordan. Antimo ing penabilin na kayang Eliseo. At misubling pasibayo ing kayang laman. Melinis antimo ing laman ning metong abingot. King pamagbalik na kang Eliseo, kambering sablang mamantabe kaya, melawos ya kilugbale, at king arapan ng Eliseo, nga nang migsalita. Ngeni ko akilala, king alang aliwang Diyos, king mabilog ayato, nunemo ing Diyos ning Israel. Ngeni, tanggap ko sanang metong aregalo, kening kekong talasuyo. Dapot i Eliseo nga nang mekibat. Nung makananuyang mabye ing ginong kakong susuywan, makanyan kong tanggap nanuman. Inaaman, pemilitan ning tanggap, dapot tinanggi ya i Eliseo. Inaaman nga nang sinabi kaniti. Antina ning eko bisa, payentulot yu kening kekong talasuyo, ing mi pagkaluban yang gabun, agyurang idala ring adwang asno. Uling ing kekong talasuyo, kapilan man, ene malyaring mampang ayin adurukulan, o kaya nanumang sakripisyo, king aliwang Diyos, nunemo king ginong. Ingamano ning ginong. Salamat, king Diyos. Karing bansa bilalang ning Ginoo, ing magligtas ng upaya.
Pamamasang ibat, king kadua ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Ganakan me, Yesu Kristo, asinubling mebye, at menibat king lahi ng aring David. Yo, ing mayap abalitang panaral ko. Magkakasakit ko at makatani kala anting kriminal, uling panaral ke, ing mayap abalita. Dapot ing amano ni Diyos e malyaring itanikala. Pibabatan ko ing sablang bage, alang-alang karing pinili ni Diyos, bankam tanda naman ing kaligtasan amanibat kang Kristo Jesus at ing ligayang alang kapupusan. Tutuya iting kasebyan. Numete tamu kayabe na, mieta mo namang kayabe na. Nung manatili tamu mibabata, makipag-ari tamu namang kayabe na. Nung isakwil tayo, isakwil na katamu mo naman. Nung etamo tunay tapat, yo manatili ang tapat, uling naasakwil, ing sarili na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasalamatan niyo ing sablang mga palyari, uling iti yaing burining Diyos, king pangayabeyo kang Kristo Jesus. Inginuman tabeya ke kayo. At kaya kaan timuri. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. King pamaglakbe ng Jesus papunta king Jerusalem, dinalan niya king anggana ning Samaria at ning Galilea. Inyang dinatang yaking meto nga baryo, se lubungan dere nga pulong leproswan, tinok nang lang makarayong bagya, at kinulayit lakeya, Jesus, Ginoo, malunos ka ke kami. Inyang ikit nung Jesus, sinabi na karela, lumakad kayo, at pakit ko karing saserdote. Kabang dalan, kinayap la. Inya nga pansinga ning metong karela ing kinayap ya, migbalik yang kukulisak kapurian king Dios. Migsa kabiara pa ng Jesus, at te pasalamat ya keya. Ing taong iti metong yang Samaritano. Elawari pulo ring kinayap nga nang kinutang Jesus. Nula karinding siyam, alawaring migbali kami niya kapurian king Diyos, subali mo kaniting daywan, at nga ng Jesus kaya, talakad ka at makona ka, kinayap ka, ulining kasalpantayanan mo. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Pakisabi po kareng kasiping yu, kabang tatal na niya po pago, dakala salamat king Ginoo at syuka. Pakisabi po kareng kasiping, dakala salamat po at syuka. At pasalamatan taya naman po at kaniti pong kabengyan, kaya betaya po, yung kaya katamong pakamalan na rasobis po anting pamipasyag, ning kayang pamagmalasakit at belwan, king kaya katamong sitwasyon po, ning kaya katamong parokya. Kaniti pong aldo, po may announce maranon, at siya po yung kaya katamong arsobispo, ba natin niya pong italagang meto nga ba yung administrador ng kaya katamo pong parokya. So, manibat po king aldo ngayon ni, haliwa na po ako yung maging parochial vicario. So, abangan tamo po tanino po yung maging parochial administrator yu. Kaya ning kaya kayong parokya. Dakal pong salamat king binyayo pong panahon kakuban, sumuyo kaya kayo. Surprise na mo po nino pong parochial administrator po ta. Pero sa ngeni po, let us focus on our celebration today. Kutang. Potang atin lang binyeke ka, ing meto nga tao potang atin yung binyeke ka, nanong ipakibat mo. Ano pong pakibat, Tita Meng? Thank you. Potang yung tao atin yung binyeke ka, pero eme maninyawad, Tita Jessica, nanong pakibat? Salamat. Potang atin lang binyeke ka, pero yakaman karapat dapat, na, Paul, nanong pakibat? Mumuna ng Paul. Wapin, totoo. Bukod king salamat, pakibat mo po ang atilang ibye, kaman karapat dapat. Bukod king salamat minsan, kaman makapagpasalamat. Uling ka makapagsalita. Pero the least thing and the best thing that you can say for something given, deserved or not, is only thank you. King dimdam tamong ibanghelyo ngeni, at nga na ning ibanghelyo, at metong karela, inya nga pansinga ng meuluya, megalingya, migbalik at pupuri king Diyos, king masikan na boses, at migsakabya king kabitisa ng Yesus, at pesalamat ya keya. Thank you is our common human response for something given, for the gift that the giver has given. Salamat ing kaya katamong sasabihan, lalo na po tangye mo naman nanyawaran, at eka man karapat dapat, ketang mibye keka. Manibatin niyang anak tamong mga lati, at burita mo karing anak tamong mga lati, kutnan tayo pa, po tang ating mibye kaya, nanong pakibat mo, kutang tamo. Nano pong pakibat po tang ating mibye? Very good. Thank you in kaya katamong pakibat. And Jesus said in reply, may kibat Jesus, kening magdilidiling daywan na leproswan, amig pasalamat kaya. Apulula ring may galing ewari. Nuk ka rin laring siyam. Alabang migbalik, nunemo kening daywan na ine. Ban pasalamat king Diyos. Ingkutang. Parang hindi yata napansin nung siyam na sila'y gumaling. Ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya hindi napansin nung siyam na sila'y gumaling? According to some psychologists, den po kanong kayanakan ngeni, at ako po balo, at nung den mo talagang kayanakan, uli nga papansinan tamo rin yung kaugalyan na ini, ang jampang karing makatuwaking panahon na ini. Psychologists label this generation as, den kayanakan kanong ngeni, they label them as thankless millennials. Pakiulit po. Thankless millennials. Pakiulit. Thankless millennials. Thankless generation. Kaya nakano, panahon kanong nabiyasang pasalamat. Bakit? At ulit-ulit ko pong sabihan kaya kayo ini. Nanong kaya katabong pilit arapan at palaging arapan, nung bakit nabiyasang pasalamat, ay, balong-balo po yung pakibatiman. Ano po, sikan nyo po, gulisak yun. Cellphone. Panelang tatalnan ding cellphone. Gadgets. Nanong malilyari? We substitute virtual reality ring balabo katutuan at syuking palad tamo, karing tunay pa mi kaluguran.
Eta na makitungong masalese karing tao, uling pagpalit tamo, naning at karing palad tamo. Pagpalit taming lugod, daring pengari, king lugod na daramdaman tamo at panamdaman tamo, king cellphone. Mga nalamo king karelang bale, may pag-text la pa, maalina ko pa, mamyalong ko pa. At suya king kilwal kwarto, makakulubot siya pangulas, makasulpak siya pabalugbog. Even the opportunity to study well, mitatakpan at mipapalitan king pamamyalong pamanintun karinge naman importanting bagay. Even the opportunity to care for our bodies and exercise. Mipapalitan king panahon king kakakanyan ning gamat. May lapad mo ring daliri tamo. Aliwa elamesan ting ding katawan tamo. Even the opportunity to maximize the gift of rest. Pati pa magpainawa, misa sakripisyo, uling hanggang galingaldo, masala, ing lalawan tamo. Anya kagising na rin estudyante kinabukasan king eskwela, matudtudla, king harapan da rin teacher da. We substitute the world, the real world, with this virtual reality. We substitute the virtual relationships, agagawan tamo king cellphone, with personal relationships. We substitute what we touch in our screens with our personal touch. At itamo mamalayan, uling makalawe tamo karening bagi, ala naman talaga king harapan tamo, bala tamo mo, at sula king harapan tamo, bala tamo katutuan. There is a vacuum that is created within us. Mika ka espasyo king kapilubluban tamo, ay mika katmuan kapilanman. Uling pagnasan talaret ang bagay, ala naman talaga king harapan tamo. And remember this, when we focus on the things we do not have, we will sooner or later realize we will never have enough. Especially when we substitute these things with the real things na pwede ta naman talnan, king harapan tamo. Ding pengari, ding kakaluguran na pwede tamong harapan ng ting tao. But when we focus on the things we have, detang bagay atatalan, detang bagay maluwat ng atsyo, detang taong maluwat ng manantabi kay katamo, we will realize there is so much to be thankful for. Karakal pala dapat ipagpasalamat. Nung matna tamo mo at tala nga, at lawaning kaya katamong kapaligiran, tuknang king kakakanyan, paminsan-minsan, lawan nung nanong kaya katamong arapan, karakal pala dapat ipagpasalamat king hapong Ginoo. Kanita po abanggit ko kay Meto nga Dalo Barrio, ing kwento na nining Meto nga Bulaga Pulubi, king Meto nga Eskenita. Iting bulagay ni, tutuyang makalunos king gayang kabilyan, at keta pong karatolana, budi ko po tandanan tayo ay makasulat ketang karatolana. Ing makasulat ketang karatolana nining Pulubi, bulag ako, tulungan niyo ako. Nano po makasulat? Bulag ako, tulungan niyo ako. The placard says. At king pati nga po ng pamamalimos, on average, he will only get 30 pesos a day. Kulang man king metong nga kilo nga bias. Kulang man ngeni king metong nga latang sardinas. 30 pesos a day on average. Nano po makasulat ketang placard na? Bulag ako, tulungan niyo ko. Tulungan niyo ako. At labas-labasan de mureng tao. Giyang tutuyang makalunos. Ang gamisa na ugto, ating linapit kayang metong nga tao. Metong yang lalaki. Linuklok ya king siping na. At saka ni kinwani ning lalaki, penamdaman na nining bulag, inigot na itang kartona. Nano po makasulat pa si Bayo king karton? Bulag ako, tulungan niyo ako. Anyang kakwana, binalik na rin kagad. Pero apansingan na nining Pulubi, manibatan niyang gewa na ning lalaki ta, kinwani ning card, saka ni binalik. Apansinan na, o ba't bigla lang may kerakal, ding memye kaya? Halos balang lumabas. Ating babye kaya, daramdaman ating babaldog, king lata na.
At anyang misa nagatpanapon, at inulit siniping meto nga tao kaya, ketang bulag ga pulubi. May ngutangining pulubi. Ikayo po ba itang lalaking, ikayo po ba itang taong minta ka na ako napon, nga na? Ikayo po ba itang taong linapit ka na ako? Nano pong gewayo, nga na? Pelitan niya po ba'y makasulat king kanakong karton? O ba't biglala pong merakal ding memiya kanako? Nga na? May kibat sing lalaki. Ali, eke pelitan ning makasulat. Nani makasulat? Bulag ko, sopan niyo ko. Bulag ako, tulungan niyo ko. Eke pelitan ning makasulat. Pelitan ke mo ing pangasulat. Beligtad na itang karton at saka na sinulat. Kay ganda ng araw na ito. At ako, kailanman hindi ko makikita. Kay ganda ng araw na ito. At ako, kailanman hindi ko makikita. At magumpisa niyang ikit daring tao, ingkabilyan nanining bulag. Nagpasalamat laking Diyos, king masalang panimanman na parating at syukarela. Masalang panimanman banakit ding masanting ayaldo, masalang panimanman banakit ding pamangailangan daring aliwang tao. At king pa magpasalamat da, sinopan ding bulag. Ita mo naman kaya, kailangan pa waring datang kitang puntong, kailangan tapang akit tingala karing aliwa, ban magpasalamat tamo karingatin tamo, kailangan tamo pang akit, may bababala ring aliwa, banakit tamo pang mitatas tamo, no ka rin tamo makalawe. Nanong papansinan tamo king kikatamong bi? Retang ala o retang baging maluwat ng atsyo? Kailangan tamo at dapat tamong ipagpasalamat. Let us remember this. A grateful person will always be grateful no matter what. Ing taong mapasalamat, no ka rin naman at kapilanman magpasalamat ya. Pero ing taong mareklamo, a complaining soul will always complain even in paradise. Ang giyang dalan me paking paraiso yung taong mareklamo, magreklamo ya. Ing pami aliwa mo, aliwa yung kabilyan, nuning disposisyon, apasalamat. And I am tempted now to end this homily just like this. Pero balo ko po, sanay kayo makabang umilya. Okay mo po, kaba tayong umilya? Nino pong ebisa? Wala ko po ako, bisa eh. Magpakatututa po. Let us be realistic. Habang magpasalamat na ako man po, totoo naman po, dakal ko grasya po talagang tatanggapan king biyeko. Totoo na po niyan, dakal ko dapat pinipagpasalamat. Pero yung totoo na rin po niyan, dakal ko pa mo rin po talaga buringan yawaran kay nga pong Ginoo. Totoo po, amen? Totoo. Dakal tamo pa buringan yawaran kay nga pong Ginoo. Dakal pa po talaga kulang king biyeko. Dakal ya pa po kailangan ng pamilya ko. Dakal ko pa po utang, ela pa po mayari rin anak ko. E pa po migtinoy ng asawa tanako. E dako pa po apapatawad din kakaluguran at kapatad ko. Atin ko pa pong kapanamdaman na lapang kalunasan ng gangeni. Dakal tapa buring adwan king apong Ginoo. And there are just two. Hadwa mong malating detalye king kaya katamong ebanghelyo, hamalyaring makapamyegang ditak mo man pakibat, karing panalangin tamong hanggang eni, balata mo ala pamuring kapakibatan. Karing pangarap tamo hanggang eni, ala pamuring kaganapan. There are just two small details in the gospel na buri kong pansinan tamo. Migumpisayin kaya katamong ebanghelyo makanini. King pamaglakbe ng Jesus papunta king Jerusalem, dinala niya king anggana ning Samaria at ning Galilea. King pamaglakbe ng Jesus papunta Jerusalem, dinala niya kanuking pilatan ning Samaria at Galilea. And did you know, bala mo po paglokwa nakatamo ning sinulat king ebanghelyo. Bakit? There is no geographical location that is located between Samaria and Galilee.
Alang lugar king pila taning Samaria at Galilea. And what does that mean? Nano pong burinang sabyan nini? King pila taning Samaria at ning Galilea. King pila tandaring panalangin at panalangin tamo hanggang nila pamuring kapakibatan. King pila tandaring pangarap tamo hanggang nila pamuring kaganapan. Between Samaria and Galilee, there is only the kingdom of God. Ing kapaldanan, ing milagrong kay katamong pagnasan, malyari lamo, king panauning Diyos, king sariling lugar ning Diyos. Malyari lamo, king sariling panahon ning Diyos, king lugarong kapila na buring ibiye, kay katamo. Ing kailangan tamo mo, kalupa dareta nga pulong leproswan, manaya king Gino, sa lubungan niya king dalan, nung kapila niya manatad kapaldanan, at ibiyeng milagrong panayan tamo. In God's own way, in God's own time, and in God's own place. In God's own way. And there you go, the second detail. Nga naning kaya katamong ebanghelyo. And when he saw them, inyang ikit na lang Jesus, deni nga pulong leproswan nga na, go, show yourselves to the priest. Magpakit kayo karing saserdote king balen. And as they were going, kabang papuntala, lalakad papunta karing saserdote king balen, apansinga na ning metong karela, akinayap ya. Ingkutang, nanong may kapanulo karela? Nanong may kapagpakayap karela? Nano? Hingkasal pantayanan na may yakit king kapamintuanda. Nalatela ni Jesus. Alayang gewa karela Jesus, no ninutos nala, munta kayo karing pari. At anyang memintulang munta karing pari king balen, karin laki nayap. Ing kapamintuan, ing magdalang kayapan. Nanumang kapaglibakan, ing kerela ke kasasangkan. Nanumang marok, ing ke kakarelang isipan. Maka nanuman kasakit, ing mibata karing taong emuman balo, magbayo laman. Makanano man kalwat at kay imposible, ingking karamdaman mo manintun kalunasan. Makanano man kaya lang kapasalamatan ding aliwang tao king kaya kang kayapan. Istong sapat na keka, abalo mo gagawan mo ing mayap at dapat mong gawan. Ken mo aranasan ni milagrong kaya kang panintunan. Basta't balo mo mong pamintuan mo ing kaburyanan ng Diyos. Nano man ing kasakitan na kaya kang daralanan, istong balo mong gagawan mo yung dapat mong gawan, misadsad ka, at tatagpon mo yung milagrong panintunan mo. At yan mo naman, ing tunay tamo dapat ipagpasalamat king Diyos. Uling babye ng ening maya pabalita kaya katamo, ayamong bukod mamye, king kayablasan, kaya katamong panintunan, king sarili ng panahon, king sarili ng lugal, king sarili ng paralan. At uli na yan, there is no situation without a solution. There is no person beyond redemption. Ing kailangan tamo mo, manaya, king istong panahon ng Diyos, nung kapila na ibye, ing kayang milagro at kapaldanan, amalwata ng panintunan. Sa lubungan tayo aming Diyos, manaya, king kayang kapakibatan. Yan mo naman, tunay sangkan, ban mamye, kapasalamatan. Pakisabi po ulit, karing kaya kayong kasiping, dakala salamat, uling at syuka. Pakisabi po karela, dakala salamat po, uling at syuka. Dakala salamat, uling at syuka. Gino, dakala salamat. Amen. Kita pong misan, miniting ko rin kay katamong PPC and PFC councils. At sabi ko karela,
na makiabe kung magmisa ngeni, kaya misa ng apon diyan, kaya puking wang todo, uling homilya kayaya. So, nyapin puminta ko keni, uling malutamo yamong Raul, may operaya, magpasikan niya pa kanyan, at kapag magpasikan niya, talaga kayong administrator, apong diyan. Po. Administrator, he will act as a parish priest, pero liwayang parish priest. Yung mga siwa, at potang datang yung among, potang pwede ni, then together with the PPC and PFC, naning kayong gewa, mag-submit kayo report kaya kanita. Okay? Kalugrang kumbalayanan ng Diyos, kaya king parokya ng Santiago Apostol, uli ng kamalayan ko, king pamangailangan pastoral ng kayong parokya, kapang may pabalik yasikanan, pamikakatawan, ng kayong kura paroko, Reverendo Padre Raul de los Santos, ako, lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, Arsobispo na ng San Fernando, tatalaga Reverendo Padre G.N.P. Sagum, ang timong talapangasiwa ng parokyang iti. Panalangin tamo ing malagwan ng kapaldanan ng kayong kura paroko, Reverendo Padre Raul de los Santos, at ang tabayanan taya mo naman, karing panalangin tamo, Reverendo Padre G.N.P. Sagum. Basan kay pungeni, ininggewa kong pastoral appointment. Pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Gian Peña Sagum, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are, by this instrument, assigning you reverence as parochial administrator of the Santiago Apostol Parish, Betis, Guagua, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish. Your obligation and rights are defined by the Code of Canon Law, by the Archdiocesan Statutes, Circular Letter Number 54, Series 2018, Policy Norm on Parochial Administrators, and by the directives of the competent ecclesiastical authority. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 5th day of October 2025 and remains valid unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May the pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 9th day of October in the year of the Lord, 2022, at Betis Parish, Pampanga. Signed, Florentino Lavalle and Reverend Father Maxine. Ako, Reverendo Padre Gian P. Sagum, kambening matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan ng ponpapasyag kuing balang metong, ating sablang makalaman king tandaning kasalpantayanan yapin. Sasalpantaya ko, king meto nga Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang king banwampon yato, king sablang mayayakit ang pone mayayakit, at king meto nga Ginoong Jesucristo, bugtong anak na ning Diyos, nibay king ipabayo pa king sablang panahon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala. Diyos sa totoo ibat king Diyos sa totoo.
Mibay te megawa kayagom king pangadiyos ning ipa. Aking kapamilata na megawa ing sabla. King uli tamong tao at pauli ning pamangabos kay katamo. Tinipayay bat banwa. At mi katawan yang tao lalang ning banal espiritu. King Virhen Maria at milyari ang tao. Mi pakuya king krus paulitamo naman, lalam ng upayang Ponso Pilato. Linasaya meteya at mikot-kotya, at sinubliyang mebye king katlungaldo, agpangking ularing kasulatan, at minukit ya banwa makaluklukwa ning ipa, pasibayang datang mitmong ligaya, ban mo kum karing mabiempon mga mate, ating kayaryana layang kapupusan, sasalpantaya ko king banal espiritu, ginuwang pon babyebye, amen ibat king ipampon king anak, akambe ning ipampon ning anak, miyagnan misamban nampon mi paligayan, menasbuk ya king kapamilatan ding profeta. Sasalpantaya ko, king meto nga kapulungan, banal, katolika, ampon apostolika. Papasyag ko, king ating meto nga binyag, king pangapatawa daring kasalanan, at panayan ko, king pangasublirang miyering mete, ating datang abye, alang angga. Amen. Kambening matibe kasalpantayanan, paniwalan ko naman ning sablang makapalalam king amano ning Diyos, makasulat o milikas king tradisyon, at papaniwala ning banal akapulungan, king masusi ng pamanatol o king karaniwan ampon lagumang pamanuro, antimong pepasyag ning Diyos at menagkat king pamanyal pantaya. Matibe ko namang tatanggapan ampon kakalawatan ing balang metong at sablang bage, papaniwala ng matibe ning banal akapulungan, dikil king kasalpantayanan, at pamibyebye ampon panugaling Kristiyano. Makanyan mo naman, susuko ke ing pilubluban ampon kaisipan ko, king kapamintuan karing tuturuning banala papa, o karing kapamisanan daring obispo, po tanggagawan daing tune pamanurura, bistaman papasyag dalareting turu, king dapat ayaman datila. Talakad tapo para king panalangin ning malda. Manalangin taking ipatang at subanwa, amalambat ng linugod kaya katamo bayo tayo pamalyaring luguran, at mitimawa kaya katamo kapamilatan ng Jesucristo. Paturo tamo king Diyos, ban mi kapuso tamong parating pasalamat, karing grasyang maluwat na ng pigkalub, pagkalubat sa sadya para kaya katamo. Nga tamong manalangin Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para king balayan ning Diyos, ni Santa Iglesia, baning malugod tang Diyos, panuanane, para king sablang binyena kaya katamo, ing lugod ning Diyos, ing biyening Diyos, ing pamanantaben at sikanan ning Espiritu, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para ka rin kaya katang pengari, at dinganggang meging mayap kaya katamo, baning ibang at subanwo, panuananongan at papanatilyan king lugod no, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para ka rin kaya katang kabalen at ing kaya katang bansa, baning Diyos, gawa na katamong mitmong kapasalamatan, karing minuna na kaya katamo, para king pibanjan ding kultura, aama na ta karelo, at king kasalpantayanan, apepayabot da kaya katamo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para ka ring kalulu o daralan kasakitan, king karelang katawan, baning malinga pa Diyos, panuananongan, bangking kapasalamatan, king kaya katang tinggap, ipagdalatalang lugod, katimawan, at kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para kaniting komunidad Kristiyano, baning ibang atsubanwo, panuana nakatangan, bana baluta keyo, ing kabaldugan ning kaya panalub, at kapasalamatan, at tapayabot ta iti, karing kaya katang anak, at kaparang tao, ipanalangin ta king Ginoo.
Ginoo, papanatilian mo kay king lugod mo. King kataymikan, adwan tamo king Dios, sing pe kamalalam tamong kapagnasan. O maya palubat malugod a Dios, ang tinaning tinanggap kay ngalang bayad kaya ka, alang bayad kami naman sanang mamye at mirake, panditak mo man makapakiwangis kay keka, at king wangis ning keka nganak, at abayo miya ing wangis na ning lupa ngay ni, lupa ning yato, amerimla king kasalanan at pamipate-pate, maging mapasalamat ka ring sablang grasyang pagkalub, pigkalubat sa sadya mo para kay kami. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kalugurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kayo ikakundawon at ang para pa ng Diyos ikpang mayupayang tuto. Tanggapan ni san ginuting dawon karinggamat mo. King kapuri ang pon kalgaya ning kayang lagyo. King kay katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginumi, tanggapan mo kang bedareting ayin ng kapaglarinan impanalangin mi. Ban kang kapamilatan iting gagampanan ming mitmong katapatan. Apang intuliran mi, ing miras kami, king ligaya mo karing kimban mo. Idiadun mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu, manatili kayo. At kaya kaan timurin. Itasyulare ang puso yan. Pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tuniping karapat dapat ang pong matulid. Ing puriyan ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarin man, banalig pa, king kapamilatan ng pamakamalan mga anak, Yesu Kristong Ginumi. Iying amano mo, aking kapamilatan na lelangan ming meto si Kluban. Niyang tinubod me, ban maging talapagligtas, ang pong talat panatbus me, may katawan niyang tao, king upaya ng banal na Espiritu, at may pay king Nuana Virgen Maria. King pamanupad na king malmong kaburian,
at king pamitatag ng meto nga banal a kapulungan para keka, inagpanala ring gamat na king kamatayan na king krus, banin sintangan ng kamatayan, at ipakilala na yung pangasubli ng biye. Uli na nita, kami ring anghel ang poring sablang banal, babansag ming ligaya mo, king meto mong siwala, daralit mi at ngamingan pupuri keka. Ikapin ng banaloy pa, iking sibol ng sablang kabanalan. Uli nita pa ni kapumi, itugtog mo yung espiritu mo, ando mo yung titipang ambun, kareting ayin mi, ban pabanala at para kay kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang binging may pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ng biyena, kim pamaylasa ang pong kamatayan na king waning tinapi. Pepasalamatan na kat pinuri, pirasa na yung tinapi, ding mangliti ka rin disipulo na at ngana. Kuwanan niya iti, ikayungan, at kanan niya. Uling iting katawan ko, amidawan parang kehe. Makanyan mo naman kay batan ng apunan, kinwane yung kalis. Pasibayo, pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Indaya nimpayo ang pangalanganggang tipan. Ami bubupa na kayo, ampo para karing sablang tao. Bang kanita, may patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpami kagana kayo, kanako. Pasyag tayo nga ng misteryo ng kasalpantayanan. Iyangan ng kakanakan mi o mapamakalulungig pa, yung kamatayan, apo yung pangasubli ng bepe, daron may kakaiting tinapin ng biye, apo niting kalis ng kaligtasan. Lain min pasalamatan keka, yung pepalyaran mo kaming matampang talakad, king harapan mo, ban sumuyo keka.
Ikami nga sanang may sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami ang tibong metong, ng Banal na Espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal kapulungan mo, ang makalaghanap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, at ti Florentino ing obispo mi, ding sablang pariampon diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, lalong-lalo na John Emmanuel. Idala mo lahat ding sablang mayango na biya, king pakalulo mo ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kambening na Virgen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambering na apostol, kambe ng Santiago at kambering sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panahon apuryan ang po napaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kampe ng pongkaya, kaugom ng Banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos ipanglubos mayupaya, manggamang king alanganga. Kimit mong lugod ay kapasalamatan, bawas tamungin ang kikakatang kaluguran na ipa, at nga tamungan manalangin. Ikamus mo kami king sablang Morocco, pa. Malkod mong pagkalabing kapayapan king panahon mi. Ban king kasupan ng pakalulo mo. Mitimawa kami parating king pamanalipan ng kasalanan. At may kabiyos kami alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kapampanayan ng pampagsadyan mi. King panyatang namit ng ligaya, nintala pangabos mi, Yesu Kristo. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanganga. O Diyos sa igpami, ing kinume sa Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, mabiye ko kay kayo. E mo sana papalikdan din kasalanan mi, nunay pansinan mo ing kasalpantayanan ng panalakapulungan mo, at pamayapan mo ang pampisan metungan agpangking kaburian mo. Ika may biyang pong magari, manggaman, kingalanganga. Amen.
Yung kapayapaan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man, kikaingan. At kaya kaan timurin. Pakit tamo po ngini, may kakametong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Pan po, kikaingan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng gato. Wala rin mayawas king apuna na ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat iagkas may nga mano mo, humayap na ako.
Malalangin damo. O Ginoo, panikapumi king dibinong kamalan mo, king numakanano mo kaming pakanan, king kakamal-kamala ng katawan ng pondaya ng anak mo, makanyan mo naman sanang papangintuliran mo kaming merakayanan, king kadyosan mo. Iriyagan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Maya pakayorasan po kakayungan, pakamalan na kaparokya at kabalen, mumuna pong dili, pabalumi po, king sabla, aying kakatamo pong live streaming, karing misa, maganap na mo po king Aldo, Miyerkules, Biyernes, Sabado at Domingo. At karing Aldo, atin pong triduo at novena, at maulagang katatagan. Agatanda ko pong magbalik na, king sadya tamong pamanimba, at pamanalangin keni king kakatamong bale dalanginan, keti bale matwa tamo king Betis Heritage Church. Hadwa po, masaya tamo mo naman pong pabalo king sabla, aking daratang November 1 to 10, mibalik na po ing misa para karing pakamalan tamong meyangubye. King kilub na po ning Betis Catholic Cemetery, king ganap lasing kuninggat panapon. Dakal pong salamat, isundo tamo po ing pamanalangin para king malagwa ng kapaldanan among Raul. Pasalamat tamo po king Diyos, king matagumpe ng operasyon, anyang milabasang Miyerkules. Isundo tamo po pamaningat, lalo na king kakatamong katawan at kapaligiran. Pangadyan tayo po ing banal a Rosario Aldoldo, para king kapayapan ning yato. Ingat po at mipapangadi. Signed, Reverend Father Gian P. Sagum, Parochial Administrator. Igino man tabi, kay kayo. At kaya kaan timurin. At yung may paingin ng Diyos, bendisyonan na kaingan, nagpa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Pumena kayo ngayon king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.